Tigasat. Manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Tigasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Napalabas, ti ammo ni Panyang, nangeg ni Ariela ti pagsarsaritaan da kini Monray. Maipapan itinaalas nga ugali daytoy. Ngem saan met kayam. Inkuyog nga rod da Ariela ni Malyong iti probinsya. Tapno tumulong nga agtrabaho iti talon. Bayat ti kawan ni Malyong iti mansyon. Pinagtrabaho manen ni Ariela ni Monray, iti uneg ken ruar ti dakkel a balay. Iti met panagsubli ni Malyong iti mansyon, nasdaaw daytoy, taawan meten dagiti kagawaan na iti silid na. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasa. Kinawaw, may mesa ka mati, ti pagturugan may madam. Wanan Ah, Total, awan mati sabsabali kada kayo. Agpada kayo matababaunan. Rumbang laamay salang asiled ti pagturugan nyo. Nabuslon kayo iti silid. Agasem dayta. Babaunan kayo laeng, ngam saggay sa kayo kit din iti silid. day di Sir Louis ito tinangtad iti dadya silid ko, madam. Nangtad nga, agraraman kamat lakay Malyong. Ay, nawaw. Ay, Ha! Basta manipod ita. May salaangan asilid ti pagturugan nyo kanipanyang. ay, nawaw. No di mo kayat, maturukan ijay garahe. Paikak iti kama ijay. Kayat mo. Ay, nawaw. Ay, manjak madam. Ado tilamok ijay. Matlagayam. Ha, di kakat agyaman, tanapintas ti pagturugan nyo kanipanyang. Adapay kutson nyo. Dagiti daddo maababaunan, awan ti kutsonda. Saan nga ikan dagiti amo da itinalok ng apagturugan? Ha, agyaman kayo tanasing petak. Sa anak anaimot nga amo. Iso adi kay kondereklamo. Ha. Ay, nawaw. Nasingpit ka, no? Ay, nawaw. Ay, dilagbain na mangibagay ti kasta. Kinasarita naktibos tayo, Flora. Agsagana ka. Ha? Apay ka, no? Ag out of town tayo. Adda konsyerto tayo iti lugar apapanan tayo. Anya? Asidagmat ket iti papanan tayo. Agtugaw kanto iti front seat. Tapno saan amatagtag ti tiyan mo. O sige, kayat ko dayta, anaya. Wen, kakadwa tayo dagiti daduma pa singers iti sabali abar ni boss. Kasta gayam. Mayat nga rod, Wen, kastoy akanayon tar aramidan ni boss. Kas pagyaman na iti tao, kanayon ang mga nga iti free concert iti agduduma a lugar. Kat maipromote mo ti negosyo na. Iso nga adulat ta dagiti customer na. Tanasing pati amo tayo. Aywan. Napanagnaga akong ti kinasingpot ni boss tayo, anaya. Mangrugin ti practice inton bigat, Flora. Agsasabat tayo amin a singer ni boss iti agduduma abar na. Ay, nawaw. Panyang. Kasi noong ay itan, may salangin na silid ti pagturugan ta. Ay na, saan na bale? Nalawa mo't dito'y Malyong. No siya, kaawan problema. Sa anak mo't anaarte. Uwin ang
Ay, nawaw. Babae ka. Lalaki ak. Mga no atapandang nga. Ay, nawaw. Mumuna. Ay na, pagayatan ni Madam Ariela daytoy. Saan datamot siguro pagpanunutan iti dakes, malyong. Ay, nawaw. Mapanak ko maitisilid ni Rokaw. Jak kadut-dutan day jay. Jak kaalaan. Ay, nawaw. Ay, Pasensya ka na, Panyang. Sana balay, ta gentlemanak mait. Ay, nawaw. Respetuin ka, kas gayam ka. katuan met. Awan ti rumbang pagdanagam. Tadakkel ti panagtalikokan ka, malyong. Uray tanalawa met ti kama dito'y silid ko. Ay, nawaw. Ay, saan Dito'y datar ti pagturugak, Panyang. Sika iti kama. Ay, nawaw. Agpakada ako mamanen, madam. Papanam, Panyang? Tangay day off kumot ita. Agawid ako mapailaang iti abong-abong ko. Noan niya launay ti mapanmukit kitaan iti abong-abong mo. Kat agmay-may sa kamatan ngagbibiyag. Kwa, inakmat kitaan adag iti kagawaak. Kan aday pagpabantay ko adingwan nga aso kan pusak. Ay na, di mo pa ilangamin ipadawat dagita adingwan. Awan serbi dagita? Pusa kan aso laeng? Ha! Ipadawat mon, tapno awanan ti pampanunutam. Ay saan, madam? Adamat kit di ka aruba apang ibilbili na kadagijay. Sige. Mapan ka nga rodan. Di mo pa ilangamin panawan day nga abong-abong mo. Isuntumat lang nga squatter kala ijay. Ay, nasingpet ti akin solar iti nagiskwatak, madam. Nasingpet? No nasingpet? O ala, mapan ka nga rodan. Hoy, Monray, yalanak man iti danom iti ref. Uminom ka, Manang Angeli? Siyempre isungarod nga agpapaalaak tapno uminumak. Di kag pampanunot, Monray. Sige. Mabit lang nga rod, Manang. Darasam, di na pagurayan iti mabayag. Agawaam. Uwan, Manang Angeli. Nauyong manan ni Manang Angeli kanyak. Manipod idijak pinatganti kid daw na. Idi umut-utang kanyak. Naungat manan kanyak. Monray! Ala, natinagan ti baso. Ala, Pinuong mo ti baso. ikaw nakigtutak ngamin, Manang Angeli. Sorry. Kayat mon samot ti makaraman. Ha? Ipolong ka ni Mami. Di mo pa'y daldalusan dayta. Tapno makita ni Mami tinaramid mo. Ala, ipulong na kanukin ni Mama. Anya ti aramidag. Ay, nawaw. Aglisi ka ditan, Monray. Tasyak ti mang dalos itirido, ma. Tatamalyong, ipulong na kanu ni Manang Angeli. Agungat manan ani Mama. Relax, Monray. Di ka nyer-nyerbiyaw. Siyak ti makamukin ka. Ay, nawaw. Abay, Monre. Anya tinaramid mo? Mama. Ay, nawaw. Ay, nakigtot ka nun ni Monray, madam. Isuan ay batan na ti basaw. Agulimag ka! Lakay malyong. Sana si katikasarsarita. Ay, nawaw. Nakarong amin ti buteng ni Monray, madam. Naikitain nyo matilangan na. At pigpigurguran na Onyeta! Pumanaw ka man dito'y si kalakay malyong. Kaya't mo ta si katipangidas alak iti pungtot ko, ha? Ay, nawaw. Sige, panawan kayo, madam.
Manray! Di ka basta agdadaal iti kagawaan dito'y balay. Tanginginaan amin a kagawaan dito'y. Naawatam, Uwan, mama? bayadam ti binuong mo. Ha? Amok nga adda kwartam. Iso a bayadam ti binuong mo. Ha! Saan asinsinan a baso day ta binuong mo? Iso a nangina ti bayad day ta. Manuti bayad na, mama. Sige. Oh. Bayadak. Basta saan kayon nga agungat, mama. Bayada kon. Panyang. Ay, nawaw. Panyang. Naturo ka na. Saan pa, Malyong? Apay ka de. Ay, kwa. Adda istorya. Anya day ta. Ni Madam Ariela. Grabe mo, tiaramid na. Ay, nawaw. Awan ka ngamin itay kay. Pinabayadan na tinabuong ni Munria Basaw. Ay, nawaw. Anya? Saan man yan gagaran ni Munria binuong ti Baso kay? Nakidtot ka no ngamin idi binugkawan ni Ma'am Angilay. Ay, nawaw. Kahit binayadan ni Monray ti binuong na abaso. Ay, katuwan ang tsako nakibiyang. Taam mo kung ti style ni Madam Ariela. Ay, nawaw. Ang mga nuday tamanan ti panggapuan na amang papanaw kanyak. Ay, nawaw. Kaasimot nga rod ni Monray ano kasta Malyong. Uwing nga rod. Dayjay ngamin amam Angilay. Impulong na pailakin ni Madam Mariela. Isuan nagungat mo tinadagos ni Madam. Ay, nawaw. Ay, dayta nga rod ti kanayon nga ibagakken ka Malyong. Adda paburi ito ni Madam Ariela nga anak. Adda idadaduma na. Uwan Hey, inawaw. Anya, Malyong. Awan pa niyang. Lipate mo tinay bagak. Basta kasday. Ay, nawaw. Aging ka ita, mas daawak pailaan, no apay ang nagbalin nga imot ni Mami. Saan mo't idakas day tinak kanyak? Amin na kidawag idi, ipay na. Apay nga takas tiyayan. Basit la agatad a kidawag kankwana, di na pa'y maipaay. Jakmat nga minan makontak ti sigud a nobyo kiji abroad. Barang maurnos mi matlaang ti amin. Tapnod ako mamang sustento kanyak. In black nakit din iti Facebook, ti awanan bain a lalaki? Ay, buisit day jay! Ma'am Angeline! Ay, anya ka matan mang roko! Mangkikigtot ka! Sorry, Ma'am Angeline. Rabin, namada ka pa ila dito'y terasa. Malamisan ka dito'y, ma'am. Panawan nak dito'y. Kaya't ko tag may maysa. Aywan gayam. At ginatang ko a cellphone. Tay kabarwana na cellphone da ito'y. Nangina da ito'y. Ha? Kas makita mo to, nakakarton pa laing. Barbaro launay. Jak pagan ano dayta? Dinak pasikatan taad da kwartak. Kabailak ti gumatang iti kastano kayat ko. Di mo kayat, Ma'am Angeline. Saan? Jak pagan ano dayta? Makamo ka, no di maawatan, adakan ka dayta. Saan ka apilitan, Ma'am Angeline? Panawan nakman dito'y mang roko. Kayat ko ti agmay maysa. Sige. Idulin kong arudan dito a cellphone. Ay, sayang. Kunak no kayat mo. Uy, pangas ka talaga dayta amang roko. Pangalalaan na nga tayo ti kwartana. Apay nga ado ti kwarta dayta a driver. Kanayon nga pabaroy ti arwatan na. Adan sakit di illegal a sideline dayta a driver Di pa'y lang amin papanawon ni Mami. Presko a lalaki. Munray, ayan tay kwintas mo nang ikanta iti tulbag ti aparador mo. Ay, nawaw. Daytoy man, tata. Nakakwintas latta kanyak. Oh,
Ay nawaw. Apay adwamat tanday ta nakabitin atulbak di ta kwintas mo. Inted kanyak ni Papa daytoy maysa. Nabayagan nga inted na daytoy kanyak. Ha? Inayon kun tapno saan mapukaw. Nay. Anya ngay atulbak day ta monre. Jak amo Basta ko na ni Papa, idulin ko daytoy atulbak. Jak kano pukpukawan, tatamalyong. Anya? Ay nawaw. Jak met amo, no anya titulbakan daytoy. Ay nawaw. Malagip ko timbaga day di Sir Luisito kanya ka. Ay uwain, malagip ka. Adda titulbak kini Monre. Ay uwain, ay nawaw. Adda malagip ko ana ibagana kasta kanyak idi kay. Ket, kunapay ni Papa, si kakano ti kadwak amang tulbak iti dayjay. Ha? Ay nawaw, ay kunakon kahit uwain. Ay mapagsisilpo kon tinaibagana kanyak iday. Ay nabayag nga min day-dayn, barok. Iso ajak unay malagip kahit. Tatamalyong, Malalala, basta idulin mo day ta, uwain. amangan no mapukaw ko ngay. Sikan ati mangidulin, tatamalyong. Ha? Ay, una niya. Ay, sige. Ay, nawaw. Ay, agtalik ka kanyak, sige. Ngam, anya nga tano sa pulin ta iti silid mo. Di pa kausaran da ito'y atulbat. Amangan no, aday di silid mo, barok. Ay, sige, Ay, tatamalyong. angam, agure ka. Ha? Ay, nawaw. Ay, saan pa nga ita? Tamangan no kilat asumrik ni mamam iti silid mo. Iranatan tao na awan damadam. Ay, nawaw. Sige, tatamalyong. Alaam nga rod may sa atulbak. Tasi kati mangigam. Uray ta imbagamit idi ni Papa, asikakan siya kanulaang ti mabalin amangigam iti daytoy atulbak. Ay, nawaw. Sige. Iyag mo nga raw, ta idulin ka. Monre. Mami, awan ka di ti madmadlaw yo iti driver tayo. Madmadlaw nga anya, Anjali. Apay akaslado akanayon ti kwartana. Ha? Kitaan nyo ti driver, Mami. Amangan mo't no da illegal a sideline na. Amangan ket di mo't no drug pusher day jay. Anya? Bantayan nyo na imbag, Mami. Amangan no may ramraman kayo iti illegal nga aramid na. Apay, Anjali. Adda ka di ebidensyam nga adda illegal nga aramid na? Amangan, kunak, Mami. Narigat ti mairamraman. Nadlaw ko ngamin akasla kanayon nga ado ti kwartana. Pagkunaam nga ado ti kwartana, Anjali. Madam, di matadapapanan tayo ita ako na. Ha? Wen gayam. Dandanin nalipat akon. O sige, isaganam tilugan, Roko. Rumwarta. Okay, madam. O sige, tay nakagdigosan. Apay nga taakas jay ti isam day jay aroko. Anya pa'y ti sumaruno a mapasamak. Gagayem, diyo liwan na dinggan tituloy ti nobela tayo anapauluan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kaniti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Tigasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.